Ia whaatalo whaatu sa moeli ni tai au. Ia le whauko e sau ia kenye o Turimi, Floro, ia po lea wha. Ia whaatalo whaatu o lea wafo. Lea ua koe kiki a awhas fululua. Ia ngai ai o le aso i ngai meriponi. Ai vai. Ia ngai au ori ta alawa e fia whaasua. O mawhauwhaunga fo i woso mai fo i le ngi kaimi. Ia whapia. Manga ia ai whai e singa whaasua. Ia pauala o whamanatu whapia. O au lava videos. Ia. O si au lava pisingisi o le kaupi ora kuilunga i le whaiala leo lau channel. Ia ma wha-monetize. E le aingia o whapia e kau organize ni news. Ia iai kaimi e mawhauwhau. Po o le afo i se video o le aso. Ia po ia o le mawhauanga ni ngā. Le anga o ke le manga o fo le o ke whaafōlinga e peia o se media. Ia o le meanga le ko ke kankanga i mai. E le ilo ngā se mea o le ngi whale. E whai a kuainga ia whaafianga. Ia o le afo ila se tau se kou kankanga i mai. Pe e whaale sa uni aku le si kaini. Ia pe whaale kongu aku ia fōlinga o Turimi le si kaini. Ia aua kou ke e whewho fia mo ia so. Ala me whai fia mo e ngai mea. Ia, that's hard work. E ki nganga whaalonga kua lai fia mo e ala e kau mawhai ai whai ngai mea. Ia o le mea ngā lenga kupu. Ngā umalola ia kape. Ia whai whoroi lalo singa o nepla kikia. Ia lea la wo koe ana mai. Ia e whape ngā lunga o. E whape ngā lunga o ngai kako mea. Alu o fia moe ia. Ku usa awai o ile mai moa mai ale lalo langi. O le whai fia moe aku ia video ale ka inga lea o Floro. Ia o le ale si mea ngō fia kalangoa iai. Oi, ngō fia kalangoa i la o monetization. Ia o le whako a whaakumu anga ngafi. Ia mea o pepa fo inga e mai le e afo. E se nai ia mea i o tax information me o details. Ia ko a sen o le AdSense account. E mai a YouTube. E afo e mawhai ai ngā sen mai ia ngai whamanu ianga foi. Ua maua mai i le account. Ia o ke loa a whai e iei se si ngā mai moa inga o le video le ngā umakungi. O le isi video. Ia ngā wawha loa kua ia si mea fo i winti awa maua a lea whai i le ngei kaimi. Ia mankua foi. Se o kako e le whaapea ngā pingi au se mea o soro i lunga. Maka mali, make your way up. Ia whape nāna mea le watupu i le account a lea wha. O lea ua maka mai laloa. Ia ai se whakalikali la. Po ua fia me ia i lunga. Ia o le mafua angani nā o te whaamanatu atu pēr. Ma lo uanganga, lo loko mau lalo. Se support mai lau channel. A whai o lo e mai moa mai pēr. Ai e kele i subscribe. Ia, whaamule mole subscribe. O lesi fo ia wala lea. Kusa o lea e o mai ia mako ngai o creators. E piot ia mako pisinisi. I totonu o le platform lea YouTube. O lona winga.
o le pisinisi lea e tau mawhai atu. O le channel lava ia sa create i le lua ase lua sifuru. Pe i se mea fu i le ngu sa wai whakaikai pe whaafeanga nga create fo inga i meo YouTube channel. Nga umaloa lea ia ka kia ia lea. Last year loa. Iai la ngai mea fo inga ia o videos fo i waku mo ila telefoni. Ai o ke mangu o ke le manga au e delete. Ia o sauloa. Ave le siva inga i o le Facebook. Ai au mai umale kele o le siva inga i lunga la. Le alanga mafu inga i videos a makanga. Alua ia loa. Wa o manga au loa. E wha monetize. Ia awa o le wo ngofo le fale. Ia ele o ngā kele au i se inga luenga fo i e pe o ngā masani ai. Ngā wako sila fia, ke ro sila fia wa mention wha fia le mafuanga. Ia ai o lea lava e ngā io ia le ngutu fo i o floro. Ia o lea fo i e o ke ia no na mafau fau. I le kele o kaini. Ele o kaini. Ia o le mafuanga la le nā o wha pia. Ia ma, ai aloa ai o usawi. E whaingi ngai video se e wha monetize. Wha monetize ia le channel. O fika aku le kai ngā po o alawa ku ai ngā videos o ke ku uai lunga. Me waka fo i e mangi birthday, mangi weddings. Me fo i e se ase ai le wha pia waso umai. Po o vai aso umai wha i ngā mea. E mawangi ngai videos se e kuli ai le watch hours. Ia pe on mafu anga nga kasawa ia e ki nga ka whaalunga ku fo ile le pise mia fo ile le wa mama fai. Ia ke aulo o sau e fai aku videos manguale wa sacrifice aku fo linga ile lalo langi. Ile lalo langi. Ai o ka mawhai lava. O nga ola ia le mea la ke manga awai. E ui a la o lea ua rich lea ua monetize. Ai le whaapea la ua ke le ange o kupe o mawai. Le ai whai mea mai ai lalo. Ai o te le o le o ke fia. La ngona lo fia o le ua rich pa wale mea. I need to work a little bit harder. I need to make more videos. O le mea le iai nga amaka mai le last year. E kasi ale video vai aso. O le kele foi o isi vai aso. E le se video. Ia o vai kai mo ki isi masi. E uma e lua ma singa whako ama whainga whai lesi video. Ia e o foi la ni kai ni. Kusa o lewa kolu ia o videos. Ai pe ia 2 weeks e le ainma se video. Ia o le mafuanga na. Ai mankua foi. O le fai o ke fai mea via o se la o wish e se fo ile ma ke ko alua e ma fai nga ma kala ngoa ku fo ile le se maka upu e pe o le maka ngo fie nga o ngei mea ia e wi ile ia o le ka mo fai ko kasia ika o nga o le ia la u le lu ia inga ia ma fai nga fa ka u inga ia ngai mafaufaunga i loka ika mafaufau. Iai nisi ko alua. O ke loa ua lawi loa fo i tono si o tata watu nuu. Ia i le anga nuu ma mea whapenga. Ia sa ofa mai o my life sosoangi fai ko alua aku ia po kalame ma. Ia o lingi ia ke whaakari. Ia o lesi. Nga fai le māku ngā kala ai o vaia. Ia o lawa ko mai sa moani nge ia lai le koe fo i mai. Ia o ke ilua ia nisi lawa maki. Ia o lea lava o ke whaakali. Ai, o le ua alu o umasang ia ue. E fai anga ia ua mea o a lava ngai ori o ke maua. Whaasoa kuai. Ia, sosoangi i le kaumawhainga o lau tēnu. Ia o ke ilua, e le wao se tangatai atua. Iai fui ia le kaini e ko ke ko ke sila mai lava. Ia ua pe ua whaale kungu aku ia
ia le uinga o le awhailu i le viru. Ia ai lo manat wha mawalunga o lo ia te uta o le malama. Ia o ngai ki ngangi, ia o le o mai e kau mawhai. Ia ia lo ia si o wish fo lea. Ia ko ake le angisi pe o lo o age. E mawhai o mamako o mai e. Come out with your box. Wale popole le box lea. Le box le ke lo comfort zone. Ia o mai e. Kako o mai e. Kau ke kala ngoi le lalo langi. Whaali fo yo kako mangaku i kako experience. Ia awa kako ngi waile age fo ile wa ke le ale mi o le experience, le life experience mai ile kako fai nga malanga ile ngi ma ko sanga o le mia sa ia sa pe e manga ko fo ile nga o le au kala voa ko pulanga laiki e ka kaunga va ai lunga o social media o i ai le ai o le mea le o va ajako ese le fia o YouTube o platform uma e va ai le au nga tupulanga matutua le ilunga awa o kako le ai experience e ai kako e ngi mea fo e ngi awa o nga lelei e ka ke maua mai i kako fai nga malanga e mawhai on kako fa aso ako ako ngea awa o winga ia ngai kako fa nga ia le kupulanga la le la iki ia ia la video nga le sa fa ia ngafi ia so mangaku o ke fa so aku le video le ngafi ia ai o lea pe ia le la avaku so ma fa ma vai o ke le fa sa oa o ke fa se inga fo ia fili lava ma le fainga o lo fa ia le inga ia le family ale inga ia e pulea a fai o lai work le i to tono lo wainga ia le ai a fai ele o work ai i mawhai ona whaonga ina fo ia so ma whaunga ia masa o fo experience ia masea o onga fo i sa mawhai o ngā o a winga mai ia lo fo ia lele lele ia le whakaikai o mea uma ia e whai po fea e work o fea e le work ia le work le ngā vaenga ia kilo i sisi vaenga o a ngawhila nga sa fai la video ia e wakafia ngwa ia o sa lo fai lo la video ai ke la video fa pala ia wa ba ia pa pia kafe fo ia va ai le au amu fo ia le pisa o ile ngangwa le fionga le ali pale mia kafiola e fo ia ma wala la ka video kafiola e longa winga fe lo fai ngole o le fionga le ali pale mia ile fai no skenge o floro ai o le ngala ngo manga awe e fa pala ni ia le video le o nga o la ke loa e mo ia ai longa o mau i ko kongo o ka ko inga le fa fika le ai hope ai le o mau i kongo o ka ko inga fa fika le ka kele ko kongo le kele o isi community isi a kumu ia o tele o manga o fo le fa le anga ku isi a kumu but I'm just saying I hope ele o mau ai i te tonu o inga Samoa ia le vaenga le ala kala ngoa o la video la lenga whapala ngā lango kang whapala inga ia mawhai o ngā reach aku ia more people wai e mo ia e pe o le nganga ingilisi ia e malama o mai le lalo na ia o mafuanga la nganga wha ingilisi ai a leo ke teo ka kua ia ele uso fia ngangu ai ko ke lo o le mea sawa e o ia mo ko yo shock ta o le o la ingilisi ke ia wo makuangi lava wa ke ia wo pe sola o le mea ngai lo ai
e ke o lo lea. E pei wa koe ave umalo mafau malo wanganga a koa i le mea nga e whaanga mai ai a o lo kofi o le ele na mangkua sakako ngofo sakako le langi as a spirit ya kofi mai tātou e le tamai le langi ya o e alui i ngā lai maua i fo oa na ngā usau i se manava o se tina Samoa e nofo i Samoa o lo kofi la lea ia i ke ua mamau ke le wa i se ale mea ua o iai ai pe o lo ke kalangoa o Samoa lava ia o lo ka kofi po o fea ale mea o le ngila o langi ka ke alu iai o fianga o mea i la fe i lafi o le o mea e lasi i le va ingo maka ai e fa solo i foloa lo makua kalikong mai o ko umanga le pe le kalikong fo le la upule fa ya langa sa fa pe nga e mo e o ke alo fa lo ai le ai maso ma fo le fa pe o ke ko e fia o Samoa po ke ko e fia fa Samoa ya ai a le wo mai ya o le wo pe wa sola kule ingilisi ya ai pe pa poloka vo ngane loka mafau ai o le wa le ya la ka la ngo fa Samoa ya e o le vi fe la fa si fa u puanga wa le ya la fa Samoa ele o le fa Samoa fo ile ngangana lo loto ile i meo upu ia e kakalai ia tu la fale ma le ai ile kai ya ka ika o le ala ka mo fa ia wa a le mingo la kala le mo fa no kala ngo kwa fa Samoa e a i se o ko fa no longo mai o ke sounds pe o sa fa nga wi fa ai longa ya wa la o ke le a li se va inganga ke le ali se vai nganga e pe ngare kasi al masinga sa wai fa fo ai fo ia ku o fo ile fa apia wa e se angi winga wo la fo ile le mo pai pi mu vai pe ai ngo fa pe nga ia alangana mangkua sa fa pe nga wo isa mo e ku lo vai le nse vai o ia la kuku lungo ngi ko i fo ile ya mangkua la le ngalengo sa le valu lima o le kai mua ngo o isa mua ile mai le valu lima o le lua fe malefiku fia la kausanga ke le kausanga ya ele play na se si i uia i le mea ngasa o ia e ku wakulo vai ai ia o walu lo fai se vai a le fa kulo ka le si vai nga fo ile fa ko o mai pe kasi masi ai fo ia ku ia le fo ila le fo le kala ngoa ale fa ia fa fo ngai kala fo ngai e lue mai les e se ko le lue mai me ma wale le me le ai le lue mai ngi me o ke fa ko le me se me le e ma wa ya o fia le nga kai la ukala ya ngala nga fa ye la u video nga fa pala o le video la le fa pala ni lo ke kala moa i ka mai ki fo ia makukua ya ka kia ya sa moa ya wa pinka ko feo la fo ka ke feo la fa kas ke le ngai e ngo fo fa kasi ma e pe o fia o le alo makua fia lo fa nga e ngo fo fa kasi o nge ya ko nge ya ko ya le fo wa ka ma fai o nga se fo le o langa nge ya ko i loka ika i mamala manga yo o floro awale ya ai nga ma fuanga wa mai le topic le o le makara kala ngoanga masi tina pala ai fa mele lang kala
o langa whangau kama, kolu sifulu luales, luas fulu fitu le makuoles, o lo o ngofo whakasipia, o le la kiki e whainga luenga, ai o le makua le ai kolu sulu kausanga, e le whainga luenga, ai kusa e ola la benefiti, o si tina la e whainga luenga, wa le wanga la iki mea siang whangau, e kausianga o ia, e o mai ala le kaimi ia makala ngoai, o la ngofu ana whangau kama, e kaimi o ai, ia, o pe kasi vai aso lua vai aso mai, ai pe ia o le ngofu amasi o la kinga, o le mea langa le ngukala ngoa onga, whai mai langa kala, e whai ngaruenga les, ai ile ai mase kupe pu le arka me kiki ai angupe, e le office o soani, ile koko nginga o la koupili, o mea umai amankua, o nginga kongo, o le vai vela, o le vai malulu, o le pili o le wila, o le wifi, ia, o le kesi, e kele mau, ia a whape, e whakauso fale, e kusape whakau fale, e kokongi a ia le land le ko e fale kongi anga i le council, e se fo nga, e se fo i whainga o mea ngia ko olonga winga, e ke o ninga le fale, e ke le o ninga le land, ia, pesa o ia, ala mea le inga kongi, ia, e kokongi me i o la pisi, la pisi e la oi la pisi vai so e kokongi ia pins nga a fa pera pe o makoa inga e lua recycle beans ia male cabbage bean male organic bean ola e kau e costa uma mea ia ia e ma la ema e kele ama ai a fa pera o ke lua positina ile fa ko so fale ia ngalai e o ke ele o afi ai si mea ia la iki ai o mea ai o kale ka e apalai e afi ai la ia ngai ai ngai e whakau fale e mako e whakau mea fale e kokongi la lisi ia kele extra ai whapopo ia ia pela ole maka upu ai o le ngofo o ka making ma le lakinga ai le o yese anga fo i le ai e fesoasoani e contribute i financial expenses i expenses asitinalia longa winga lai fainga luenga ia kokongi ia mea uma ai waku sa o loko ia o fapela ia no ele ai se ele kakaunga happen nga mea i kokongo o mi a inga ele ase me o ye i whanga ula iki awa o laila iki lau kele i mawang kupe ele i o fo le kaini whainga luenga ai e mawhai ai nga contribute i mea ngi ia ele i saka whea au ek whaku ai fo o le alango whaaso ai ia le whainga o si ele le ialu kalango ka ika iluka ainga ai a wole kalango fu ele ainga lis alanga e alango kalango a kuisitinalia o nga e pe stress fo le malanga kalango ko fiu ka fa sa o se ka ni fa sa kala a wasa pe wo fi wo ma wo si fo le explode ai ia sitina ia e la e lo fe a kala ngoa ko ile tinalia langa o a ulen kinga inga langa stress le dia nga fa aso mai ai ya nga ave ale e se fo kuanga you need to sit down with your sons and talk to them tell them how you feel ya ngo fa aso ai le ngo fa aso ala si tina fo e maka nga train mai ia ka meki mawa i le kaimi o la iki ele i do o kaimi whainga luenga ia o teach them about money, the importance of money, o le ka ua o le iloa whaonga ma le aka mai ma le poko ia kusa pos ka mai vai ngā kupi ka wanga poko ai mese ala e maka longa whainga luenga wa kele o kamiki o ngai ni
e o lo le e tinga pe au sifuru fa sifuru fa le kau sanga o ka mai kiki e ma fa yenga unga ma fa inga luenga part time ia fa ila part time o ya mik tono hang o fa le inga fo ia fa penga ke le ma mi o reception e ke le ka mai ki a unga e fa inga luenga ia ala e fa inga luenga ma o unga ia pe kolu fa so le va yaso ai fa inga luenga I weekend ia maua ia sila ko inka ia o le whainga la o sia o fo ifana e unga o le e wha au mai ale le topic le ngā I ko kongu I unga o sia mako e ka le sia e wha ia mako family home evening I every Mondays ia o ka ningi o unga o le pisi o mako e whainga luenga nisi mako I le po o asonga fua le fa ia po kalame lea ia o nisi la ia wasu e ale afi e mawha ia le whailoa inga lea malwhana ia ma au mai inga ia o onga whaapia e kalakalangoa mai ai le la iki e kalakalangoa I mea ia o mea kau drugs o mea kau o mea kau kapaa o tupe finance ia ko aanga e tutungi se fuluai mea whapenga malama ia ave ia scripture se e whaamakala a kili ia le winga e ala inga ngau ia muli kai ia oa onga ngeye a vaku e kai o I folai le kai minga e part time loa a makaronga whainga luenga ia wai loa le ka mai kiki o le vaenga o le si vaenga o langa kokongi le maua e ku ia mama dad e fisoasoangi I le kokongi nga o pili a whapeala la ia o nga ai maua mai ia sanga kupe o maua pise lau ka la ia pise lau limas furu inga ia so ia vai ia so le e whainga luenga ai maunga ia o lo na winga whaavase nga lia ia o lau sifuru sifuru pasenge ia o lau lima sifuru e a mai I sosoangi o le siku pe koko ia ave keu e a o fo ia le ka o le save me o le saving a wala e alu ia le me manga o ia o manga fa ka le pe se vai ia o ka ko lo fo kupulanga I vai ka ia e wa fia la ko I meu brand ia o le maka upule nga le video le waka uma fai ia o nga alu ala ia le alu ale fa pe nga sa fo le longa lua e follow ia fai nga luenga full time wa alu ia sa le longa ko alu ia alu fa non ko fa pe e fai nga luenga lo alisi wa ko amaka ia ka fa non ko le fa non le fo le e fia la upot wa le kokongi pot ia saulesi e fia la upot e fua I le nga inka nai mo ia ia nisi o ainga o lo o fatino ala ko le kokongi o kamaiki ia ma ave uma I matua e fa so ina ia o ke le fai a koe se, o ke le fai a koe sao. Wa e fai a le matua ia le mea e fia ia masiana whana we e fai a ia o nisi foi ia wa malolo a ma relax matua ai whaakingo le whahangau ia vaenga ia ko kongi la ko pili mea uma whapenga ia ese uma ainga o loka ika ia mafaufa I le whaingale ka ke whaia e ka ika ia loka ika aina e o isi kaini o ke mafaufa e le positive side o mea ia awa o inga fui ia I loa whaasoa ia poko o le ale vai ngā kupe ua kokoe ia I loa ia o ngā whaasoa ma ia mawhai o ngā sefe ko komis fulwa wa ia mo la ko wa ia a nga ia o lo ia le la tau tali tonu ngai
i me o sfuluai ia i mākua la ngā le whaamangakua ai o lo o i le whaanaua le whaakua ma le usi tai e whaatino ai le tutoninga o le sfuluai e le o se mea fo i le e whailunga o le fosi po le whaamalosi o le mea le ngā ia ngā le au ai o lo o i le tamaititi a ia po le tenititi ia lona ia usi tai e mawhaienga whaakingo vaenga ia o le si vaenga o ke fia o le vaenga le o ke fia whaasoa ia o le mea lea le o ke vaia kua le ai e whai a e se lo whaangoa ai o le vaia kua le ngei i le mea ale ngei e whai a ai mese ai i o kako a ingai Samoa ia i le vaenga fo i le ai e fiu le whainga malo o le awhionga le li i pale mia malana whainga malo e avaku e ku waku mea i lima o le mamalu o le atunu i Samoa i ainga i kangakaka i ko okasi inga ia fesoa soangi i le aki ngā e o tangata taite o tasi ma a inga i si o kako ako mo. Ai o lo ka whaangongoanga. O ke makoa ia u le malama po fea o mai e le mau whaikionga. Le mau whaikionga lea e le koe uma o le kau whaaleanga. O le whai. O le complain. O le malekele o le mau mea e pe ango whaasoaso e ka ke alako ai lunga o social media pe la o ai fo i le Facebook e ka ke va ai ani kuskusinga fo i e whaauso ika ai e sili aku lo ka whaangoa o lo ka whaangoa ka lo whaile a fionga le i pale mia ma le kau mawhainga mainga. E se le whainga kau ka kukangaka. Ka lo whai i le mamalu i sui miniskama ma miniska lango. I le lako loko fo i le ku ia akoa ma le leimea uma. A wale lumanga i manguia o kangaka Samoa uma. Ele o whaianga o kangaka o le e lango i le fast po kangaka e lango le whainga malu o lai whai mo kangaka uma o le sole e ngā osa ai ale o loka e mawhaki o fo inga le loka loko e va ai aku pea ma whaalongo pea i ngei a wha makalanga ma ngei ngasu o lo o whaia pea e whaawau pea whamaka e ai kai meo ke whesilingi ai le kele fo o mau whamakalanga ma mea ia ka ke wawa ai a kua i lungo le social media. Whamaka o lo iai ko kongu i ngā le mea leo le puli. Cyberbullying. Do you think o lai au whai mea ia kau whaaleanga o kau whaasise e leo whamaka o lai filo ni ai kongu i ngā male cyberbullying. Ai mese ai le afionga le i pale mia. Ia kilo angi i ai. Ke loa. Ngo mawhau ai le pe wa makanga o whakusakusa inga ia le au mui. Vai ngā le ai e fiwa ku aku mea ala vai ko mumu. Complain. Fai upu le mawhau le au le ko ile kala fo ile le ya mose ma le whangaunga Israelu ile kai milianga nga kai inga ese mai ai mose fina nga lole nga polo ai nga ele atua ia mose e ave ese mai lona no mai Israelu
ia le whainga malanga ngai fia fasi fuluka usanga o le whainga malanga ngā le ngā o kele ia kele mea sa whawhika ia i mani whangaunga i sa la ilu ale mea ia o le kele o ke iloanga ia ngai ka ngā maua e la ko whātua ma le usisika i ma whaalongo i ia mose wa i le lako ka i le ngā polo i ngai lea koa. Ia, pe o e whapea, o ke whakusa i ngā ia la kou ia. I le au ko mumu lea ngā o mai, ngā o whai mai wa wa le ai wa ko mumu, wa le ingi mea ai ia. Au mai e le li i mea ngā o. Fo i le ingoa maa ngai, maa ngai mai le langi le ka o mana. Ia, le ngā mai, e mai ala whape whaasua mai e le li e wakula wa whau mai ia maa ngai ngā mai le langi. Ia kasi ale aso e ai wai koe provide fo i se mea i le aso i so ai. A wa aku pe ila o kako e kaini pe awa ai a kua kilo ka ko manga ngawe e whaapukupuku a wale si aso. Ai o polo a inga lea li. Ia mea ngi, mea ai ngi, maa ngai ngi. Ia umalelei le aso ngā. Awa o lai e ngake provide mai fo isi mea ai. Le ai ka o maa ngai mai le langi. Awa a whaapea si e whaapea whaapuku se e a wale si aso. Ia, o aku le aso ngā, wa leanga. Ia, wa ele koe mawhainga koe ai wa mangongi, ia o le meanga ngai ai, ai o ke a kongoanga yengi si sa le whaalongo ma le usika i fo i le ngā fo i polo a inga, ia la wa a mai ele tamai le langi, ia o le alisi mea ko mumu whanai wha mai wa le ingi vai e ingu, le ingi vai e ingu, i o la le mea ngaku. Ia, polo a inga e le ali ia mose, e kale papa, ia, punga mai leo le vai, ia, whengu ai, ia e ko mumu. O le leo sisi kai anga, ia, au mai e lea kua, ia meo ngaka vo i, ia, ngaka fi ai nge, ai e le au leo sisi kai, male au ko mumu, ia, polo a inga e lea kua, ia mose, e faise ngaka vo ile le ngaka aulo e a foi ia ngaku ule i lunga o lunga e wha kilo ia ka ngaka ia wa ka au le va inga le ko mumu le wa ue ngaka e kilo i lunga le ngaka le wa polo a ia le ali mo se e fai le nga liu ngaka i lunga ko fo i le ia vai ke wasi se fa makalanga le fa langa sa ka ko ya lu le fa ko so le ai a fa yo lai sa wa ia vi pe le o lo manga ku pe ngi kala ka ia o e ala nga usika i fa ko nga ki kilo ngaka ia nga ko e feula ma ko e malulos o e la ko mumu ia nga ka wa nga kama ma fa pe nga ko ia ma rest in peace ia o mai wa kele mea ke man ko e fast fu ko sa kele mea nga kukupu ai pe nga ngai mea fo ia le o ke au mai se ko ngeki fakas ma le fe au le o ke ka mo fa ia vaku ia ko mumu bo va ia ko mai fa la ma ia wa fai wa o fa ia mosi ko mumu ia mosi po mea ia nga au mai ma ko i nge e mau ki whiuki ai pe o le wo ko yo mai fa la malanga au kaui e ko e ave la ko e fa polonga i oli i le mia sango fo polonga ia o le ale finanga lo le tu ia nga polo ai ngai le tu ia mose ia fa lo ia long ko o le ale mia nga kupu vai lo ai nga le sangi ia
mawhainga o lesi piku, E ngai fo ila kai mi ole komu mumu ale ama le siska. Nga awinga mai e fo ile e le tamai le langi le afi. Le anga kakalo ai le o mose. Ile atua e wha maa ngalo ile ilanga wha anga. Ile au isara ilu lea. Le komu. Ai fo ianga i kangaka. O ke ilo ai ianga i kangaka e. Sa ye se wha kuanga fo ile li ima mose. Ia. Wo mo fa pia. Kai kukusa ia mea ngenga kukupu le whangaunga Israel. Ma le mea le kupu. Fiu le malo avaku mea. Avaku se lau 5 avaku polo ke ki milionga. Le wa avaku polo ke ki 2 milionga. Le ani mea le kupu. O le ngei lava whai lava. Ai, ko ke sila fia uko. Wa makua yo ukali kongu. Makua ia ukali kongu le alofa o le atua. Nga Samoa. Ai o ke loa, ele o mawhai, ele kele o ka ngaka Samoa. Nga lako kilo mangingo lava. Ile mea lea e kupu ia Samoa. Samoa. Whai ia lava nisi olo o whaama apia. Male mangingo le lako kilo. Ele o malama o lako mawhauwha. O le la auli ale mali e toa. O le ka ngaka a fili a makapenga ele ali. E sefe Samoa. O ngei mea uma whai mai o angale ai fia me o angale ai ia o ai ia le sui pale mia. Ele tu la ai mai le fas. O le mea ngalu wheko ele o kilo. Ia o lo o whai pea ngei upu. Ia mai si ke le o isi whamakalanga. O le akua e kele anga awala. Saungia ele alii awala i nga ia whakaungu ui ngā ailonga na whinga ngalu. E sui le mālu. A kako kilo le whainga malanga mai ane susunga i le la auli al mali e toa le awhionga i le ali i pale mia. O awala malanga whainga malanga o ka penga penganga umanga. Nga ka penga i le ali i mo le na auli al mali e toa. O whaamasi nunga umasawhianga i maia. Sa iai male ali i yonga kua, yonga au kafa. Si o nia o ia. Ma whaamahalosi ia te ia. O le adu ese mai a lea fionga le ali i pale mia. Mai le e ta apipi. O musunga umale anganga pa ia. Awa e iai langa awala lea ua umanga kapinga. Inga ia whaakaungu ui ngai ia. Whaakaungu ui ngai luna whinangalo ia sefe Samoa. Lea la lewa iai le kaimini. O le meanga kupu nga vai lua i ngai le paki. O ina na whinangalo ai loa le tamai le langi. Le musunga le anganga pa ia. Okay. O lea watu la i mai le whainga malo. Wa ave ese inga le whainga malo. Wa loa fia ka usanga o la i mai. Ia o le mea sili o le wa ave ese inga. Ai o mai loa o le ako e whai le siva vaenga. E ave ese ai le siva vaenga lea. Ai ko o le vaenga o le la ko mungi lava ia. E alo lofa mungi ia Samoa. Ia, ka penganga umanga. O mea umanga kupu e mafua anga. So se mea lava e kupu. E ia ilonga mafua anga. Ai o loka wha angongo anga. Wa pe wa wha apo loka inga
e le anganga ia fofonga mamaka o le ko akili. I le o mawhainga langa aki lako vai. I le mea kongu a le kupu le vali mai le kausanga fia. Lua fis furuiva, kai minga kukupu mai ai ia mea ia le fionga i le ali pandemia i whamasinonga sawa ia lea. Lea e o mai a le kaningi. O ke whaafekai lava awia, ma o kalikongu, o le pawa o kakalo, o ana pongi o lo o maua i pia le afionga le ali pandemia malana au va o na to mau o lo waka ave ngi fainga malo le ai mafai ai ngana ko maua le koa e vai ai e ki nga fai nga o afa makalanga ngi lava ya luako a o lo o whaanga ioi lava le whainga malo. E le aia masisi o ngofo e vai ko so ai lunga me whainga malo e kali mai. Le ai kali malua le afionga le ali pandemia. Ia ngi o a la fonga. O pu fasisi inga ia mawhauwhaunga o le atunu o ma le lako kilo i mea ie kukupu. Ia, o le mafuanga le ngā, o le pawa, o le kakano ma ana pongi. Lea e mawhai ai le whai ngā malo. O ngā maua le mawhanga ma le koa. E uia lai, o le alawa, lai whai mai ia, kau whaaleanga ma. Ia, a lai to, a le whai ngā malo ma wha wala ko ngā luenga, a wale lumanga i manguia o Samoa uma. Pea la o loka whaangunguanga ale ngā, ka ke ngofo aka ika maki kilo aku i ai i whaingangi e whai. O ke ngofo fo i amo mawhauwhanga. O isi anga ka penga e le atua o le diaspora. O Samoa uma o lo ono no foi sala lau isi atunu. A wawasila fia le tamai le langi. Ua le o iai se malo si anga. I Samoa o lo o au mau i Samoa. Ai wawha o ngā Samoa o lo o au mau i fafo. E la ko ke fesoasoangi inga ia whaakaungu uingai le plan a le atua mo Samoa. Ia ua malingi ia loi matau o lea whai lea lufa, whai ngā malo, ma le nau i se o tatou atunu. O maia, o maia langu, ma whai fia ia kopolo keki. Vai po a mea o manga o mea i le inga, o le nguu, o le iku malo, ia whao ngā le lima whao ngā tatau. Ia kupe wako o ka amu ia au kou. O mako foisi, o le nge polonga. I le mele o le whai. O whai mai o mako wea. Ai se vai la. Vai e. O kou sila fia ea oka le anganga fia ma le whaafika i le ali. E ui lava ele ni mako mea o maua mai. I kou mea ngai kufa. I kou polo o keki. Ai le ai se me sili a mako. I le mako vaaya. Ko wola fia. E sawa. E malini a o ka loi maka whaafika i foi i le tamai le langi. Ua whaakaungu uinga ia mana onga. Ia manguia ngai o kaku kangaka i Samoa. Ai mese ngai inga vai. O lea la sa kufako ka se lau 5 ia ngā maua ai se lau 5 a floro. Le ai. O ko mumu floro. Le ai. A o le ani mea floro le whaima. I le kaimea kilo kuai. O le whaafetai. E fia le loko. Ia, ea, o maua mai ai sa uili pa elo i le kopolo keki milionga lea. Le ai. E ngā maua ai la sa o le asinga o mea le amaua mai i le sipolo keki 2 milionga. I le se mea.
pawa ia le anganga o le afa ia fia inga uma na yo kako a inga sa moa a kia e pawa le mea mako ia o aku e asi aku ia ma aleluia ma faafetaia le mata ngo fia o se tata watu no ia ai me se o se whainga fō i ko kongo o se o kako aku i le mau mea wa whaakingo ngi ia o le vaenga le nganga o fia pai ai kongo lava e avea fo isi aka i ka whaasoa vai e ngawa e aise langona o se sima whaapea sao le asi kenge o floro ia pe whaapea fo ia se si ale sa o i fo isi lo makua ai va ai ele o se lo makua ke la iki ia pulea o ko le ngoi fa ngoi ia lo makua teine tina fafine fia ia floro ia so se mea ia pia wa kaunga fai singa ko malo lunga ia le se mea ngo fia kala ngoa i fu ale pia wa umi ke le fu ka ko vidu lo ke vai ya kule ko kiki a ko le kula kaunga alu ia floro e fai le sanga moi langa o floro e kare lima walewa ngala i kaya uma ia unga fai kaule o kuspa ia floro ia fa apia fu sisi e ka wa ai a fai o le ke maka mai ai video floro ai ke le subscribe bai ia pe kele fia fo ie o mi le like o mi fo le like o le wa monetize ia le channel a floro e ui ai le ikai o le whako aka a makanga o ngai singi ai wa makua e fia floro o le mea ka o lea ua monetize le ua umanga whaakungu le forma le YouTube mo le tax a Australia e alu le kupea ale a whaua umanga alu langa taxi i o le ATO ia ala ni mea pepelo la ngā mea ia ai like subscribe ia ko mengi mai fo ai avea ia le nei tu la avatu ai se whaafetai te le lava mo o lo va ai fo ia floro i lungo lau screen ia ma o omi ma maka ia pule a oe po o ani po e whaikio po e akai po e fifi ai pule a oe o le mea ka ua ia mawhai o ngā maua fo i singa mea o ngā iau fo i whaasua o au ele whaapea e kukusa umale awaenga le o ai uka le whakoanga pu e mai ai lako videos ia e whamalu lua te fo i pe a whai wa iai fo i ni winga o le a whawa ua le matangofi i le koukanga i mai ai ko ke lua e maanga ia fo i ma whai fo i ngai mea whapenga ia se kausu ia i fo i le wa ai angusa sasalu ia pe o le moe le anga moe wa whai le video o fia moe e iai se video nga whai se koe kasi ala ukala le e se video nga wa ai lunga le YouTube o i lātou o lo fiso soani ie o lo o kau maka ia YouTube channel ma manganga o monetize ia mafsosoangi i ko ai ngā content ese o le la kou lava whaukuanga le au mai i o lo manganga o create content ma o mai whai videos so ko ai ngā videos e whai ala o content i lau lava style pu le lava oi awa le kama whai fua e kopi fua ia le whainga o video le skangaka
Pa wale mea e mga unia e YouTube. Ia follow, ia meo kula fongo. Ia follow kula fongo. I mea i o copyrights. Ile ngaka i pisi. Ia a ungi videos fo i mangi ki lipi fo i ngai e whaau ngā pe a le sao ngā whai. E iai ale a wala i whai ai. Pe a e whapia ke whaau ngā inga. Ia se video, ia po singa vaenga o se video. A le skaka. Ia pe ia la o le skali fo ule ale wakau whai a koe e whaloro. Ia a alu ia. Ta au i le lalolangi o le ufia moe ia. Ko wangalonga pu e kai ninga o moe ai. Mangu e ka fefe. Ka fefe se ko wofo le moia a floro. Ai ui lea ia e whapea atu floro po lea wha. Ia o lea fo i se ngangana ua le tau tamali i lau whaafonga mai Samoa. Ia whaamangalo lea wha. Awa e iei fo i kaimi e le iloa e longa kanga. E le tangata ia lona sese. Ia ai a whai o whaalongolongo mai le whai ngā mālo. Ai meise le fionga le ali i pale mia. Ia whaamalo atu le wha. Whaamalo atu le wha le uno sai. Ma le wha pale pale. Ai meise o ngā ruenga mata ngofie. Olo o fua i le whai ngā mālo. A wala wale manuia o tangata uma o si o tato watu nuu. Ia ai meise ngai ai ngā vai. O nai whanau whia ngai maa oa onga i so se age ia pa malo atu le ngā lulue ia manuia lava wha manuia pia le atu ai le whia ngai ai matiwi te tau ave au nanga a walo tato malo ia ai maise fo i le wha au pia o tatalo maana pongi a wa o ina lava e au mai e le tali matamofie o nei whaafita uli ia ai mese o mana onga ese o lo mana o mia si o tato watunu ia whaapea atu fo i lea wha Samoa ia whaafita i lava le whaaulu whale mai o floro i totonu o lo maota ai mese i le mai mua mai a nai tina amata mama tutua ia ai mese lava le loa o Samoa atua o ua mawhai o nao o atu iai ia le video ia mamafa ufanga fo i o lea wha ia whaafitai tele lava whaamanuia le atua manuia le aso ia po le afi fo i lo i tūlangi so wha soifua